Саламатсыздар, урматтуу калайык калк, кутмандуу күнүңүздөр менен. Так, биз Күнчелес каналы кайрадан Сокулуктагы кой базардабыз. Курбан айттан кийинки базарларда кой арзан болуп жатты. Бүгүн мына 8-августка карата келдик. Кандай баа болуп жатты? Биз жеринен көрүңүз. Семиз кочкорлорду. Алдыңызбы тапшырууларды? Алдыңызбы? Канчадан болуп кетти? 11 миңден. Соёсуз же багасызбы? Көрөм дейт. Так, нетте болсо масса кызыл койлор кетип турат. Siz aldınız taksir? Sıra koyana? Aksığa getevi? Kayağına mı? Komsomolski'ye. Tak, bu kızıl koylar cipsiz. Ne kılasız var? Koy kılasız mı? Kançadan aldınız sır bol olsa? 11'den aldınız mı? 11 bin sonunda. Ne koylar ha? Ne tuğandar? 4-6 yoksaydı da menimce. Naşıl 11 bin sonundan kızıl koylar getiptir. Жақсы tuğandar. Ben az bazardın kızıgan jerindemin. Surap koyurayım, o ağam жалғыз kızıl koydu qarmap turadi. Qanchaga berbe koydunuz taksir? 12,5 ga? 13,5 berbe koydunuz bile. Zor suragan eken ha? Qancha qaldınız siz? 10. Bir özü 12 deydi, bir özü 10 deydi. Biroq semiz qara koy eken. 10'ga berbe qaldı qol qara koydu. 12 oqşaydı. Tak. Qochqorlardan suray bereyim. Baqqanға жана сойгонго анан Қошқорлукка кете тургандар. Баасын айтып коюң кача? 35. Мына көрсөтүп коюн, 35 миң сом. Мен албайм. Базардын кызган жерлеринен кара эчкилерден мындай улактар сурап коюн. Канчадан болуп кетти таксир? 3 миңден. Дойны эчкиби? Жок, простой. Простой ба? Бирок зор экен. Жаш улактар. Көздөр жалтырап турат. Soygongo qo'zi qo'chqor chiqdi. Qo'chqorchingiz qancha olib ketdi taqsir? 10 ming so'm. Bugun men ham soygongo so'rab ketaverayim bu alar. Aldingizmi taqsir? Qancha olib ketdi bu? 14 ming so'm. So'yokni qo'ygan ha? Jo'g'undugun qarangizlar, qo'shib qismadim. Sap, sen oradan aldım deydi. Oh. Soygongo echkiler. Taqsirim echkilerni olib chiqib olibdir. Semiz echkiler gene. Qanchadan berirdiniz? 6,5dan. Arzon emasmi? Yaxshilebi? Buni yoqda jash eshiklar ekan soygongo. Buni o'lib semiz ekan, ha? 5ga 6ga 3ga deydi. Ko'tarildi, tushdi bozorimizda. Tushyapti. Qurban aytdan keyin tushib ketdi, ha? Yilda shunday. Tak. Bas, sizin qo'chqorlar bo'ldi. Bu taqsirdan 50 ta qo'chqorlarni ko'rsatib qo'ying. Qanday taqsirchilar yaxshi-ku? Yaxshi. Qo'chqor sezon keldi deng. Kelmaydi bizga. Hozir el qarab turadi-da. Erteng sentabrda pitirlab qoladi ana. Ha? Tak, buni gigant qo'chqorlaringizni aytingiz ham. Bu qancha yosh? 3 yosh, 150 ming. 3 yosh, 150 ming so'm. Qo'ylarga qo'ysa, disitna qo'zlar boshqacha tuğlabu? Alayım Allah'dan değil mi? Çoğungene. Boyu 1 urat o'xshaydi. 1 metr chiqadi ekan. Qarangizlar, disitna 3 yosh. Sezoni kelib turdi, bunun uchun qo'yib turgan. Ves qancha? 150 dan o'yda o'tish kerak a boqsa. Qariq juratiz doim. Shunda yetmay juradi. Yaxshi. 150 ming so'm ekan, qiziq ko'rib. Uyda da bor a? Uyda yo'q. Shulla qoldi. Oxirgisi. Eng oxirgisi ekan, jetishib qolingizlar tug'anda. 150 ming so'm deydi. No qara qo'chqorlarında so'rab qo'ying. Neydi qizil qo'chqorga sпрос ko'p? Bular ne? 2 yoshmi? 1 yoshmi? 2 yosh, 1 yosh. No 2 yosh ekan. Bu 1 yosh. Emi teg qizil qo'chqor bilan bo'y ayirmachiligini qarab qo'yingizlar. Bu qara kisar a? Afgan. Bu Afgan ekan tug'anda. Buloqlar. Bular 50 mingdan. 50 ming so'mdan. Emi sizlar nomerni olib qolingizlar, qo'chqor kerak bo'lsa chalib ko'ringizlar. Nomerni aytib bering. 0778 77 46 91 bo'ldi. Tak. Buni baqqanga zo'r qo'zlar ekan. Taqsir. Siz qanchaga berbey qo'ydingiz, o'shanisini ayting. 9 mingdan so'rab o'tasiz. 9 ming so'mdan so'rab o'tasiz. O'ta yaxshi. Aldarmizdan
Так, bu yoqda taqsirlar qo'chqorga chaqirib o'tadi. No, Tolstoy qo'chqorlar ekan. Ya, shishmaysiz, o'ylanma. No, вообще $3000 deyaptilar qo'chqor. Tyson qo'chqorlar ekan, ha, taqsir. Tyson ekan. Turishini qarangizlar, mo'yinlar. Bu ne parada olib ketdi? Gisar. Shunday to'xtab tur. Buna gisarning quyrug'i bunday bo'ladi, ha? Ko'tarilib turadi o'zi, ha? Ota bola. Bu ota bola ekan, balasi otasi. Qancha yoshdan bular? 3 yosh, bu 1 yosh ekan tug'anlar. Ota bola deydi. Qancha so'ra otasi bular? $3000. $3000. Urug' tuqa qo'yadi. $1000 deyapti. Lekin $1000 ekan tug'anlar. Qiziqqanlar bo'lsa chalib ko'ringizlar, действительно мощный qo'chqorlar ekan. Voy, bilmayman. Söz yo'q. Nomerni ayting ham ta'sir. Nomer. Nomer mi? Nomer bu. 0703 94 29 16 degan. Olib borib qo'yasizlar. Bu Chuydingi sari o'ja Tojikistonmi? Tojikistonmi yoki Chuydiku bu? Bulzaqtiki ekan tug'anlar. Biz ko'rsatdik ham jilaverali ishlarga egilik. Rahmat. Voh. Men so'rab qo'ysam. Mana semiz qo'chqorlar bor ekan. Qo'zi qo'chqorlar, boqqonga, so'yg'onga. Buni to'lib tura. Sira so'yish kerak ekan. Bu qanchaga berib qo'ydingiz taqsir? 30 ga berib qo'ydingiz. Voh. Jaman semizgina quloq uzun bo'lganmi? Jun uzun bo'lganmi? Qarab ko'ring. Bunimiz kichkina arig'roq ekanda, buga qaraganda. Bunimiz qancha? 25 ming so'm. Qo'zi qo'chqorlar. Buni 10 ming kunjalasi degan. Buni hava 11 ming deydi, 10.800 ko'rem deydi. Qizil, to'q degan, to'qtu. Mana shunday. Bozorda bunday bo'layotadi. Semiz qo'ylar ekan. Jiyotadi. Buni mana ko'rdingizlar, shuncha qo'ydi sotdi. Mo'yitlardan baylab. Shidir ketdi. Jiyotasizlar bu. Qayoqqa ketasizlar ham? Qanchadan sotdingizlar mana shundaylarni? Siz emasmi qazang? Ha, jiyotat ekan. O, oqsoqolning buni semiz qo'zlarida so'rab qo'ygan oqsoqol, ha? Qanchani sotdingiz ertadan beri? 3 sotdingiz. Shunday qo'zlar. Qanchadan sotdingiz ham ular? Ular 8dan, 9dan. 8dan, buni 9dan. Bular yaxshi ekan, ha? Oqqo'chqor qarmagan sunnat. Chindig'inda. Bularimiz qanchadan eko'z? 7,5. Semiz mal qimmat bo'ladi ta'sirlar. O'tala qimmat semiz mal. Keyin issiqda semiz mal oz. Ta. Oho, buni qo'shqorni qarangizlar. Sotırdingiz qolganlarini. Buni qo'chqor kimdan? Sizdanmi taqsir? Hajayni qachotadi. No niyabusi tekeni ko'rsatib qo'yaman men. No boshqacha tek ekan. Tekevi bu serkev ekan. Bu tekevi serkev taqsir. Ne parada endi? Indishkidan. Jash o'xshaydi ala. Bu qanchaga berib aytasiz meni? Qancha so'raylar? 30 deb turam. 30 deb turasiz. Urug'qa. Abmen. Urug'qa deganlar. Bu мясной parada ekan, süt bekencha. Süt bağatında. Bu jash ekanda, ko'rdingizlar. Qiziqqanlar bo'lsa. Uydan sotasizmi taqsiz? Uyda da bor shundaylar? Bunlar ishga kerak. Ha, shunday baldari bor. Qiziqqanlar, tekega qiziqqanlar. Biyik ekan, действительно, cho'ng tek ekan. Nomerni aytib qo'ying taqsir. Telefon bu. 0704 785 545 qayerda turadi bu? Toshbuloq. Uyda-da, Toshbuloqda. Tug'anlar. Echkiga qiziqam deganlar, bizning jaydar echkilarga qo'shib ko'ringiz. Men bir qo'rg'oq borganda shunday quloq uzun tekiga qo'yganda uloqlar boshi ideal tushadi-da. Bizning jaydar echkilar. Sizning shlepkangizda tushmaydi taqsir. Hech qijalat bo'lmadi. Katta 15 ming so'rayapti. Do'yni echkilar 15 mingdan so'rayapti. Uyingiz bu yerda, sizga? Chalordan olib. Ha, Chalordan olib keldingiz. Yaxshi, odborni echkilar ekan, oq echkilar. Sütni qancha beradi ham bular? 3 litrdan beradi.
желіндері да жақсы екен, 3 литрден. Ешкен сүтін ішкен өте пайдалы туғандар, диетісіне. Жағат сіздерге. Ошол да. Көп бүйді? Soğurun tartın. Болды. Köp үйde köp. Үйде көп па? Дүң сатасыз. Aha. Так, номерді айтып қойың, ешкі іздегендер Чалдабарға барсын бір. Атыңыз кім? Mirbek. Мирбек деп іздей бересіздер Чалдабарда. Жатқа білбейсіз номерді? Номеріңіз, теріңіз анда. 112. Telefon жаңа алды қара. Telefon burada. Базардан ұзаттыңыз? Машина түсіп қатты беріп қойды. Машинадан. 999 0999 55 55 61 39. 61 39. Бұл Мегаком номерлері. Ешкі прибыльный бекен, көпті үй бекен. Сүтті жазда қоңышылар сұрап, өтсе жетпей қалады. Молокоға еліп сондан тапсырамыз. Молокоға еліп сондан тапсырамыз. 2-ден 3-ден. Менің да бір ағамда бар, сүті ешеле маға жетпейді. О, сойыш ешкіні алып тұр. Серкен қанша қалдыңыз тақсы? Сыр бол болса. Қандайсыз? İşler жақсы, тыңсыз. Парада қочқаларды тақтан алып келіп алдың сен? Soğuktan. Soğuqluqdan. 1 yaş. 1 yaş 3 ay, 1 yaş 1 ay. 1 yaş 3 ay, 1 yaş 1 ay. Парада не olub қалады мұны қой? İsa. Өте жақсы. Чоңген, действительно чоңген. Урықтыға сатасыз да бұлар деп. Урықтыға сатасыз. Бұл ағам өзі ұшындай арашан, ұшындай күшті қойлармен заниматься етеді. Үйде да барады өзіңізді. Дайым қармайды. Мен сіздің қойларыңызға қызығам. Жақсы қойлар алып шығасыз да, қышында қой алып шығасыз тоқтыларды. Жоқ, қазір алып шықпайын бақта. Еркек қотылар бар. Үйде. Құрықтыға. Алар çoğu тоқта. Бұндай болады, ана алып шығамын. Анан алып шығады екен. Мен анча-мынча көрем да, кейде ұрғач алып шыққаныңызда жақсы шығады да қойларыңыз. Үйден сатсаңыз номерді берің. Қаншана сатасыз бұларды? 0500 77 22 75. Алдын ала басын айтпайсыз ба? 50 миңден, а? Мегаком номер, Ошка номерлер екен чала өресіздер. Так. Бұлар сізден емес пе? Болору қанша болору? Так, бұларды білбедім. Негізі жақсы еркек қозылар екен. Есі шықпады. Так. Мынау жаш қойлар екен. Aldınız da. Kaçadan boldu hem bunlar? 13.200'den. Жақсы koyular eken ha? 2 kişi eken. 2 kişi 4. Bunu 4 kişi bulup kaptı deyip. Ben pazarın sonuna gelip kaldım. Buna kiçkintay kozlardan sıra koyunç. Etke bağımsar. Mana şunu Talibanski kozlar. Kaçadan sıra da sen bunlarga? 5600'dan. 5600'dan. Kaçanı satırdınız etenen beri? Bunun 21'de sattım, 3'ü kaldı. 24 üstü geledi, 24 üstü geledi. Жақсы oldu, көңілдегідей болды. Құрсансыз бі? Алған адаман бәрәкет тапсын. Бәрәкет тапсын, а? 5000 қаншадан дедіңіз? 5600'dan. Нарларды қаншадан саттыңыз? Оларды 6,5'dan. 6,5'dan саттыңыз. Чоңырақ. Кішінегелерді қалтырып қойды ғой. Мұны алыш қиын әме. Да туғандар, көрдіңіздер базар. Базар ұшында кейбір адамға қайғылы, кейбір адамға құрсан. Үшінісі менен базар. Бізде болып кетесіздер, бізде болбай кетесіздер. Бұл жағын ашып ниетке жараша бардық нәрсе. Анда біз соңына келдік. Мал базарды жерінен таныштырып бердік. Анда месе bizim видео класс басып, комментария қалдырып, жақындарымен бөліше беріңіздер туғандар. Бұл сіздерден бізге чоң поддержка болады. Каналға қатталып болғандар қатталып көріңіздер.